Fai pule fa malo, lo to fio le toto ma le fue. Le le tu malo, fa che taimo a una malue. O sole o fa tawa, fai mo sui si a mas mo so se tole le o to ia hold up. Fai pule fa malo, lo to fio le toto ma le fue. Le tu malo, fa che taimo a una malue. O sole o fa tawa, fai mo sui si a so se tole le o to ia la fama. Elilo mai Beyoncé, fai no tale le io lana. Eu sune tai o pomale amo. E assim ai me fana. Foi me fama lo tama tu i ole la ile ma mango ma di ile la la ma wa ile ma la ma. Don't know what to you time. Hold up. Go talo popo fai. Se le manuia. Se i man se follow fa pa pa ile le fia mai ma wa. Selfie vai mai le spaya listen na ye fire it's tutte only my fear yeah hold up I'm a tall la phone say facing all wenga I'm a tall since for pala I'm finding me mama le fear set the fast solo Tommy lo si una fofao leo una ngauya talo fai male sana tao o una talo talonga I fight talo lo so tao I say yo no I na bingia fanao oh tomana tu so penasilia na o my lo fai sama lo longa ala mai bilia tu ele na mosta longa solo il passe la mai sale lunga le fanno mai le asomna tu fai mai safika fai mai le spaya le sona ye faya etta tutte only my fear yeah hold up Tango fio le sunga ya vani toloa ya manifestation musika wa longo fo ima wa fa autuina fo ila proklame ya so va ya so taitasi io fai pule fa malo lo tofio le to mo le fue io ai o le fa na wa onga o lo tofi o lo ko anga ke alu le onga ina ua fa minuto tai nei le jula e lima le tau le onanga ala Blue TV ya ma tanto proklame masani di down lima o fia taitasi o va ya so taitasi ASIATA ma le TAUTAI e po le TAUTAI e ma ASIATA ma lo a fu ai la ua maua ma lo le ono sai ma lo le fa toa ma lo foi ia le fika ma li ni vanga o le afia o mai o ile nei taimi io o au palonga o lo fai le nei vanga o le afia ia wa o le fo ua ma tona fa solo mai o le fetu o le pongisa ia i man tau ini usele nei ia ua fa sifo fo inga ruenga o le aso ua fa sifo nga ruenga o le vai aso ia ua ta ua fo ia man tau le sa kelinga komu mui mai le vai aso atua io o le aso fo raile o le aso o le tupu sia o lo fa lo fa te fa felo ia i mo fo lo fa tua ia te oe ia lenga te leo o jo uma po felo fo ile tafa o ke lo pelo e ma ua mai ai lo leo vai io ia po e sila mai ai fo ia ila ata tantu ai e fai mai e ula mai te wa tar va tu ASIATA ia te oe mai tantu proclame te tu mai unanga Blue TV na mata mai le July tolu mai tantu Pacifica Talanoa ia po le Halfa Talanoa ma le zonga ia Lorenzo Kaisara so mai mai tantu proclame me tu fa fine la le ia bea ai fa pe Gloria ma le Blue Table Talanoa ta walunga tantu fa moi le nei aso ASIATA ia mai tantu TAUTAI fa malo le nga lulue malo le fai o le faiva ia malo foi le okay fine le nei no fatidi to sala pa ia le popo mo sa pa le solo sa mole au mo malo le ai vivia e le tonga ia o le asu fa tuli
ia e pei o le tala le mawaenga na i pulotu iyo e pa mai a pa ia lo le pai folanga sua le tuli a wale li o ainga te tonu fo yo le upa ia le sforeile ia ua sua fo le tuli a wan diute sa fenga fita i tunga iai le la vasi a Samoa iyo i sa si fo mantu fo yo saute o le mata fanua i le mata fanua o le si fanua i le si fanua fa malo le ngalu lue malo fai o le faiva malo le fa toa fa fitaisa ili malo wo to faia fo ia wa mafai ia wo to teu fo wo mateu e pe upu masania yo la tunu malo la ia le fa toa tatou ai le manu wo iyo upu masania ai ai mai lo le se fa tama soali inga nga te fale para au ko mako inga kau ko ia iyo lo no winga ia faisa matu mai vai iyo ia nga kapenga la ia wa se o ka kaumafa ia ona faatili le awa feoyo le tala lelei manatu a fer faatalo fa ASIATA feoyo le tala lelei o dou o lupe faalele o taulanga soifua pa ia o ainga ele ngatelea ia o fioanga ia me se fo yo la tunu o fe lava se tafor ke lope o lo e sila sa anga mai pe o le tala i lupe o seunga ia wa fo ile tautua ma le unanga mo ile nei vanga o le afiafi faatalo fatu ASIATA ma programme o le TAUTAI ia joy ia ele ngata ileo tua asina sina iyo aka faalongo i kakalo ia so ia e masania se matuto ina matua fa mai ia tamama tina matutua talusia iyo iyo matu talonga fo ile langi o lo o fa leva ile tua lo to soifua awala to tap inga mau o lo to tap inga le ia i manuia faiva malava singa ia o feta lo inga fo ia lo tato batunu fata lo failu pe fa lele lo tato batunu fa inga malo ini usila nei ia o alo ma tama fana o tamali i o tanto o tuno o lo lantu sa ili malo ia wa fo ile lipoinga o bufai la lo ile la mo Wellington ha taro fatu ASIATA mo proclame minister tangata wa tumotu minister o fela wainga ia minister fa msinonga minister wa onga ia minister so fo malonoina so o lava se mingiska ia ai me se fo io si au nanga matata ese o lo o tautu ai ia ma uru fao ai le mamanu o le tatou tunu o Samoa ma lo afu ai la o mo le yaso kone sula ia nga tailea am pasar ma lo Samoa ile lo lo mo ia le fionga for konsula nei au kilani fataro fatu ASIATA mo proclame wai was ia le nei vai yaso ia ile tali tununga ia wa sao i manu wa sao fo ialo julanga le fa TAUTAI ngole nei vai yaso so se fai pisingisi antoa ai mai se o tatou Samarianga le leo lango sua le tatou proclame moto Samoa ma tatou komkesi vai kel ia nga tele o supermarket ma lo fa to ma lo to tunu e ia ka suile lango ko pensi ia e to po le mentaua o le na o pasia mai la jo lo ngafa mai ma ta fa yoi o lo o saonga le mu o wa lo sa ia ma fela o inga ele nga to so forma lo tele ia a o passe se fo i finga so lo fatalo fatua il programme Pacific Easy Money Transfer e call o bulo to unanga Pacific Easy kafia o fosi o Pacific Easy ia fai malo nga tailea o to unanga Ellen Stowers le sunga le pule mar pulenga ia nga tailea o so lava se ofisa i au kilani nei i o matu saute sifo se sai ma so se tafa lava fo io New Zealand ia mai so atu motu lo ia ile unanga le Pacific Easy ma lo le nga lu e puno wai ia o le fu fai une nei vai yaso iyo wa kari e foi la kama i le officially o tara wa le foi la iyo ma kwa fai o la winga le ponga le fanga ina le tato o nanga a le Pacific Business Hub le fionga te mai tai pule la le tau sala ia lora nga te le au finga luenga la fonga fia so o se matanta so o se business la foi o lo o mafai no manto nga lu e fatasi ile nei foi o nanga la le manto o fie ia ai faingo fia fo mo lo a fio mai tala mai au nei ngalo ta le ono tato filo ai ko kiki ngi ko vai wo pasi ai king au serve io a talo fa toi MSL training mai lanto o le wa ngafa ma ngalo luina ile fainga la ka mo fo io cocktail ia o mocktail ia red tail ma ia ma societe io la a talo fa toi ia ile fionga ile lo linga mana sulu anai ia ngata fo ile to tai la le ya tui fa pianina mai la to o le ngafa ma le fo i mata fa yo kele atatu me man na yo ne yaso Pacific 40 ma tato o nanga le talo fa voucher
lea ua maua mai Samoa ia i latou le sa malo le tatou seʻi le azona nafi ia o ia ioi ua ukufua lou kaavali se lau kālā faifua lau faakau le weekend 5 sulu kālā ia ae valuvalu o koe ma le ulu o lesi 5 sulu kālā malo lava ia te outou le faatoatoa malo le ona saʻi ia faatalofa mo foalofa atu ai so o se tasi lava foʻi luga o tatou pega tafailagi a le gata i lea o tatou ō ma paaga o le tatou aiga ioi e iai le faiga malo i Samoa mo le aiga o le faatuatua ia e faila le aiga o le tautaiaʻe faatalofa atu le tatou aiga o le Blue TV ma le tautaiaʻe ma polokalame uma o loo mafai ona e mai moa mai i luga o le tatou polokalame i le taimi lenei remember like love and share mole lava share tatou polokalame o iau te iloa ai e se loa lofa ia ke au e se loa lofa i lo augaga e se loa lofa le Blue TV ia e se foʻi loa lofa i lo ua lofa like love and share le auaunaga le tatou fale faasalalau nei o le Blue TV Bluwave a faapetele i like le tatou page ia alu ai luga o le Facebook ioe kau faikiki lo waru e kilo soro po ai la io la fare pui au ai la le fare pui ia ai tatou fai like love and share malo so fo maua malo le lange mama malo fo ile fa totoa ia ti outou malava ia o lo ofia ngai manga luenga ni vaenga o le afiafi afa pe o le te maua mai lo leo a o ai lunga o le ala tele wa eanga il fali ia fai mai le sa e te oti le sawa ai e te saunga le mulo fa tota ioi pe yo la anava masani au ai ke ngau i lo sao ioi au te nau lo sao au langa ile sao lo sao nga e ko ngia ma o mi o lo tava ai tuli mata i lo sao nga le mu ioi o le fautuanga la fo i tu na tu mo oe o au mai tato uma ia au te nau lo sao ioi malia ia o sao se fa la ukala o sao lo le ngaruenga ile si fiafio vasolente nei o sau o giveaway o bo mai ile wala papa to ko ko mangkua so fa so atu ai ese fole mali o tatu tangata samo o sau la o giveaway isi ta vale ngai solo muli mai luma ia o tu la fole le fata tati ai te le ala le sipikore o ka ai fa pe ala le nei ta vale o tua foi le lo ke fia kama mafama la tu e poro kala e wala ke vai mili mai ale o linga pasi o ka la kuna le ven mo sau ai oso mai ka vale le sko inga ngau ke le lor Samoa oso mai koi kiki a feto ai mali solo muli mai le van le ke ki voi al mali la la ngale o fa tu lingo lo sao ai le o sao ngale mul melen ku pungi e wala ki la fa e tu la pu o lo tom fai foi le ke alo fa ia la ngala o ai wala piki pampa o mea foi le o le van le solo muli le lo ke fa penga ai oso ai ke lo wai tongi ma fa pengi fa fole uru ko i ar ka ka fo e uru po sorry anga kongi ma fa pengi o uru ka kai fa o ka sanga fa fe kai le anga kongi ai sorry o la tala mo ya te lo fo yo mata mai e te lo la tala o mao la na palau vale o Samoa palau vale fa Samoa o le mela mali o kongi mai le sianga upu o ka se o va mar se furu pa sengen mafa ai o sa o tu ma ki e lo le ya ai sa vali bo fio la vale mer ka ai fa pe o se konga po o se Tahiti ai o so fa for kamando sa vali ui ai sa kilo men o ke e fa mai asaka ai wo uma wanga i mana na palau vale o ka fiola i o kire ka ua ko le ngola ngala nga ke lo o te lo fo ui o le ia tatou Samoa kau fua fo ia ka le fai lo makua yo le o le mele e sere makua ko sanga ai pia ko kalon kam kilait o yo le ia e tupu fa tu ai le tau longo io o tala masani ia i tatou e masani lava fo ia fionga le tua ma o tou masani no fai tau tu pa ia pe yo e tupu fa tu ai le tau longo ia e longo fia fo lo tu ai ngatangata malo fale a onga na e a onga i launga ngana i kinga nganga i lungo awala awana ingalo ia te oi o le tatou te malai firongia e pe o le tala e fai a inga e lua mre fare tonu i oi le tatou te malai firongia e se malai e kau ke iai e lo ai la o le Samoa i lau fa au mumu i oi
nganga fo ie so nga fai lo singa I pol ka ia o fa pe o sawale nga ruenga fa pe ia leli ia fa manga lo atia ila to wala to le lo me wala to fa ia lena va talo fa mo folo fa ya o ele wa mafuta mane vanga o le afiafi sia uso ia peleti te mai male la to mafutanga ia usitalia me le poni ma lo le foi ma tango fie foi la vai atu foi le taleni fa tai te o le uso ma lo le ona sai ma lo foi le fa to to kau fai e karing au wangi ku ua o lalo o o fai fai ko is io ua mo lo to fo I no o vai le video si o so tasi ne o mo mai fo ia tia ia ele va fo ile le uso I tu langa fa ala wilo na tale ni pesi peitai ia fo ia le I ku ro ko fai mo ku le wai o pesi si o uso ia ai yo le sanga ia ne ai yo le tai ave io eu te mane tua le tala fo ima sena fai si utama fa le nganga io ima sani no fai le tala le e ma fuonga kau ai o e kangaka ongo nai fua la ia wa are ia se me ia o ele kau ia fo o se si wai langa io fa inga yo mo mango ia ma ko sa mo io au sa vali ngai o kilo kulai upe mai fuor mango a inga nganga o va ia yuka va ai kai lunga lalo mauro le alalia e ma fuala na tau aia o no le mana io fuo le mangola e fuo mai fa pena fila lu tanunga io so se mea tau te faia nei so fuanga ele ya songa ako ele fo se fia umangi me ka ko ke faia peita awana ingape awana I faia le ma vaenga tau fia lo tari tonunga ya te oe ia o la lava na tale ni o musika awa o le me tailis a lai fa manu ye na ile so fuanga o le tangata ia fa malom fa talo fa ya te o to malava tau le to lo wina o to swafa ia nga tai le fa talo fa twai ia antifei ia malela to mafutanga le I papa toi ia fa talo fa toi fo ia ila to malava I au se talia me so Brisbane me se to fine ya Rosa me se le la fa le inga ia ma to tonga ia David Philly le wa vai atu o le toi fa popole lockdown Brisbane au se talia se ia ulia le aso tona nei ia e siri pui al tonga fitia io awa ko ke va ve fio e ka fa ma ko fa ngar ko ma fanga ngai ai ma io ia ai sili ro to sa ngale mu pata lo fa tuai la ia te o le to fine me se foi ia le fionga le la le tama ia u talonga ma lo le foi lo nu sai ma lo le fa to ni so nei tatu dala ka ko karkala ngoai ia me se foi io le vanga tanto pokalami o la sol nei sa tu e malanga mai ai le awor man samo ia le la fa ya ku pe o le sa fa ala ulo atu me se foi sa fa se silam confirm mai lan zon nafi e matou te au ia tu program nei manisi fo yo o bulenga le manu Samoa me se fo ni so su yo tanto manu Samoa mo le talonga le so taiao le talonga longa lua le sa uni tu ai male Maori o Blacks ia ai yo le ia ono ni se fo yo fo fanga le ma alofia io e o kali rua se po ai o fia sa io e le la viale o ngi me fa peng io le la viange o ngi me fa peng e a isi a ka mo fai foi le ia ai yo le o tele o mai loa le mafuanga wa a fuai le tulanga last minute le na toe fa pa fala tu ai le vai nga tau na man tu fa ta se toi man Samoa ui la le o mo o fa ya o la pokalama la ia la le ko ise man Samoa la mai le o konga io la mai le o konga mo fa kala ngo ku verso le ia ma uma konga mai le o fiti ia fa so ko inisi au ia ele me fa yo na fa iti dia le nganga me se fo le nganga loto atunu mo moli ele fa malo ma le fa ftai tele fo I yalo ma tama fa na o le tanto bo no ia ke longa I kama mang Samoa ia o lai fio mai ia o ke lo fo yo le si o wadi fo ia le ia ke le lo ha si o wadi ngai lunga ku po I don't know io ia le fa ina le to so fo le lanto mo wani si va no te tele e me fa yo na fa tala no tuai tau ina ia manuia le tau fainga le so taiao ia a me se le lo tu talonga no lua mo le Maori o Blacks ia pui ele tua ia mana tua afa pe fa tau so ticket is malanga le talonga le ia e lua la talonga e te mai mo ile so taiao mo tala malai le manu Samoa ma le Maori o Blacks ia le la pe so o ilo tua ma le talonga fa tau lia le va tonga I kare tahi e tonga ia ma le tatu o Blacks ia wa vai la longo winga ele +1 la ticket ai tapo tu ia ma lo la vadan sai fa talo fa ia te oele te mafuta mai America wo ma panga mai le tanto proclame America a talo fa tu so la va se stete
Australia malo le soifua malo le fatoatoa ia me se fo New Zealand Hawaii ma Samoa kia ora talo falava ia te outou uma le nei vaenga o le fiafi kako kala ngai o ngai o le tatou me o tutupu ia tatou tele o atu ai fo inisio fa silanga ia o le ufa ni manino mai fo i tulanga o le saunoanga a le taitai o le JPP ia po le taitai tausi a le malo Samoa o se tatou tunu e la tau te le langolango ina lava le tūlanga o le unga le tu ina mai le fitu waso. Ai o leo pi e tangia mai o leo le lui, leo le la tau lui ina. O le asola le mani tua ia, o nai o to ngau tu ina tu. Ai o le atoanga o le tatu talama tūlanga tau porkiki. Ia o le whasauni mai ai, ia le talainga palauli, ia po o le talainga le tauso, ia tui, editor pini le poklame o le iti live ia so tona iti tasi. Uyo lea. Ia le nga o le awai lunga umo tatou penga ta whailangi wa isi kaimi e kua inga avaku ia taimi o porkalami o le sau o le meo le ingi le wasau nunga le o penga ka whailangi ka fio lai uyo lea ia ono le na ua ki sau nua maramlama ia le taitai o le JPP o le ia ile va le hava noa po la tau te tilo lava i le lu ina o le fitu aso lea ona o le i unga fo i lea o le whamasinonga o toi apili ia tatou tatara no te isi la ia o me se loa uia ia walanga wa uia ke de ngo fanga un sila ke kaule por kikel ai ole unga mana tu ole unga ole famasinonga le na umai le usita ia le tau afianga po o ai se tau mafai e toi faala velave ole unga le na ole toi fo i loa e toi sila ile fa tau tonga le sa fa ia lo fale i ma avea o se fa tau tonga lo ia ole unga na ia ole foi la hawa tu la mele vala le wa ye nei ole ato e luina le fitu aso le nei ona ole ta mau lava le tali tonunga e se lo fi ante se no ngal to ino tu lepa io e se lo fi ante ye le langa o langa se no ngale ole ma tou le nei fa aliliunga io ora kam mai vala lana te mana te ma fau ya o ye ma fau fo ya le ngai manino yo se no ngal to ina mai ina o fesilingia ole aso fina ngalo la il tulanga le pe mai ale ai fa mai se no ngal to ina ole mangingo ale fai ungo le talosanga o yo le famsinonga to apili le mako fa li ungo le fu pasenge le ono ya sa tik nga la sa kala ko inga mai ole manino lava sa ole Malaysia nga vala mai ya male vaenga le ya se longa uma ia ilo fa masinonga ia fai nei mo me tangi le fa ulu i sui tau ba ia mama wai se numera manino ia fa ko ama ko kirkiro le pe ngo fono palmen ia ka ko kirkiro pe tik le ngakala o le na joy fina wina le fa tu le tu sa mo tasi se fa maninonga clarifications ole ungo le fa masinonga ko epidi ai sa le fa maninonga ele ai se mea e kao fia i fua. Leu sui al fono. No vinga la. Ka se fai longa fesi. La se fai longa fesi o nga mau. Ia ai sa wailo i lalo mare sa no ngal to ina. Fa mai. Ole ma tou la fa liliunga. Ole ma tou fa liliunga. Ele tau lava ona ele fai lava ona tau afia. Se i a toa le lima se fulu tasi nei ono foa pla marua ko ira. E fai la lautala. Ele ngata o le fina ngalo le toi ina. Haure kele fo yo isi o wadi e o ko fo ila ko ma fa le unga Iyo. O au te tuli ha upu. Lautala le ya petele fia mai fai lautala. Alanga o la ya nginga lungo le ya. No mata le fa tarno nga ale afionga ya rimoni. Ale le pule rimoni ya yafi. Male afionga fo tamaitai le salo ia o viscota peter. Olo fia langa o tanga ta man to fo te fia mai tau upu tanga langa o upu ta wa mi to wi nai o upu fo ia e ko ku yo vai e poro fa mai sa no nga man matango fia ale fionga le puli fa mai lan sa no nga kusa o pule nei e tonu o le executive o le judiciary ia male parliament fa mai o kukusa lava kum o kamaya ai peila o le judiciary po le famasinonga peila o kamanga le lau fali
I like that. E se lo fia lang fa uinganga nga. Fa mai usa la le lau fali la kama le. Usa la pe foringa mai ka fa kolu le lau fali la le judiciary. Ai kama ka alo uma le woria. O le fisili la lo ma vau. O le au fai me ka la lau fali me fai. Ia wai so se ka alo ka ku ka alo uma e kiri ka waru se mangsa mo e ka ulo ai lau fali mang kulang. Ai te ta alo te ta. A faila o le wa mai le fa winga nga fo ia le polo ofisa. Ia wana ngo ka wa o polo ofisa ia le wa ia. O le fai mai o le lau fali. Ia le judiciary. O le ala le me o le manga ia ile kala lau fali le fai mai. That's me. Ia wa ia pe no fetu. Anga fa pe fo isa ngo fa pe ngata tai fono. Ia le sunga la le mali toa e lau fali le fa masingonga ai o vai tu fo ia u lo uta tonu nga la te e mai I fa unga lau fali. E tu sala uta la fai. E fōringa mai foi la o er kama ka alo foi le lo kiki e lo fari ia mai si o ke fia ta lo nga le body vai ka fo ro la kapi e ka ure fe so fa fia poko ke le lo fari wa so yellow ia red kuri lo mo I fa fo al ta lo nga le body ke le ngo fia I wala ngo ma su ia foi o ka au le ka lo e de lo la tala o le I ka le lo fari mo ka alo ai kiki ena no fetu fa pena ia o saunoanga I la tou le lunga nei le lunga le ta yudu le ke fa kwa ye le ngia ukala wala ngon saunoanga na asunga la le pule fa mai o le judiciary ku sa lo fali nga o la tou lo fali ia le pule le ia o le ala le me ku ke le mali li ai o nga o fa mai le lo fali fiku aso o I fo lo e fa le pane mingi ia ana ngol le ngo sia ka ko amio e umana fa mai le lo fali ai ko e punga mai malesi ka mai lau fali oso mai malesi lau fali fa kai kai palasi mai lunga malesi fa makwa le lau fali o ina la le tupu mai ai le tulanga le e fatu matuna e oi pe o poto e ina o le ala mama la le o se tanto va fo lau upu masani ai o na o le me o tupu lau fali le ai ka akia le lau falisa ta tia le lau falisa o te tauna lau falina tu langa nei me pena ia ma sia ure ka mai vai nga ai o tu langa le tu lai mai ai ia e o le la o ma kwasa pasui sa o kala se ko inga ngai ma sangi faiso o matua ia ia le tari tonunga a salauta ia o lai tonua tai e lo tari tonunga na o lo ta maua ta yala ma au lape ia o le whaasorosonga fo I o le whaingo I unga o te iloa mo utari tonu ma o amene o lo o iaile atua I le whaato whala inga a le judiciary o lo o tautu mai le langi o la utala lea ia o te fia fo le saunoanga le tamaya tuila epa ia po le tai tausi o le atunu o te fia le saunoanga le ina ua mano lo le fionga I le Chief Justice fo le ia patu te avasue o te fia na saunoanga le sa fai na officialingia le media. I still have that copy. Na officialingia le media. O hai se isi o lea ua fasauni le kapeneta e pole palemene la tau te filifilina. Ai fai mai. So officiali mua le atua. Ioi. Se officiali le nganga o le atua. Ia, o te loala e le tau officialingia. Le kako lau fali le wai le taimine nei I tūlanga o whamasinonga. O se tato lau fali na tō fia mai le atua. Ia a pe fia la iles ka karo pe le fia iles kan karo ia ta to mali li ia o le tofi na to mai le tanto botua ia wa ni tai me fengta u yo le ka ko se esi ta lia lu pe maunu e pe yo tala ia I le seunga le tama o tupu I vau e oi pa mai la ta to talia lu pe popula lu pe maunu ia a taulu ia o le ko aso ngai mo e mafaina to e suia ai pe yo la utala mala u tata longo le tele o proclame o le tala le tusio Isaia fa mai le tala le profeta le ena ua tala no ia le tua o le tua o me fo e mafai anga o fai se me ko ke le va ai inge ke o ka ko pisa alanga le to ruaso ko ru ia pe ko e rua ia o le tua o me fo e mafai anga ko e liuliua le finga ngalo le tangata ia ro pe ke o ko so ngofo para so rua ai fa mai la e watau o fia le pa le mene o Samoa ia mai fifia lava e fa sisilatu o lea ua ioe ma fio maila na fio ngai lea o mamalo le malo
ia e mai se sui o le fono o sui tofia ia e mai se fo'i o vaenga uma o i lantou uma e feagai ma le fa'atautoiga ua tasi le tatou faiga malo ua maua ia lena ia la le alofa o le atua ma tatou taufaitatalo fa'atasi ko anga e kuli vai ali e aue ke ko anga e keru kau ai ma le Facebook ia o nisi naona e tatou o to'otoga ia ua kelo o le gisi a kelo mau o to'otoga e i le matala mali ma vai le tatou fa'alauiloa lenei ona toe join mai la ia pe fa'atasi mai ia sia'u soa ioe po o leo le amava alua le tamaita'i ia Hana Schmidt ma te talanoa i le mali e la fo'i o sia kakou asuasuga le fai niusila e kelo le me mali o leo o whaalongo, o leo le a whaisinga suinga le tātou watunu. E pei a sia kako wami o la ale toi ini ta avale alu I pensini. Iyo, o la ukau whaikalanga, le o whaikala kwa yang ngei. Ai wha amanino le tamaita ia hana. Ia se tasini o whaato whala inga o le ua sila sila ia ili whainga malo ani usila le leipa. I le tūlanga fo ilea o le whaonga ina o ta avale alu ili ele tise. E iai tupe mwhaion fisosoani ma iai lea vaenga. O le tele o la wililinga o le atatu talanoa ai pe a fo'i mai ma ai atatu fa'asalalunga le ai meses kako musika au e kerese uma falka story pe te langolangoinga pe ke le langolangoinga ai pe fia foi se tu pe le la fa ma o tier malo e fisosoani ai I ainga e fa'akau ia kou ka avaleia po kalama malo e ling mako po kalami. We'll be right back. Lela wana whailau whaakau. I le tupele na mai le tālo voucher. Lela wana whaakau ma mea te mga oi I le voucher. Tai fu se whanau le lapse mai o le tālo voucher o mawai whaakau mane ai o leia so. Ia no whaat. Tua ma le au nanga le mot tau sa mo service station nei tona I matu. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o matu au nanga ese ese. Ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina fo I lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Olusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posible fia, mua, tapi lah ucapan lebih out. Mua, tapi lah telepon ni time out tu inai lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? E matua I fasa ina lo tau maktapa ai no fuanga fapengi. Mota Samoa, ore mota mo Samoa. Mato te fia e au na pe mo o Samoa. Paftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Welcome to the Pacific Business Hub.
Ia toi fatalo fantu lau sila fa fonga nei vanga ola fiafi ia po lau fita fa long fo ia il tato proclami. Jaime ole wanti le ua tolu se furuma fitu minu jo nei le jo la lima ile jaime le na manto nei I au kilani ni usila nei. Ia wala ngai kasiara mako kai me le lua ele ese north ese east. Toi fatalo fantu yante oi pa fa pe ole fato a ema ua le tanto proclami. TAUTAI ia ema ASIATA ia ila lo le unanga le tanto Blue TV ngata lo le Bluwave. Tautua mai manukau le fatu male lo mua o self au gilani iyo wa po fiare ke vevesi mai ai o tara mangele o tau manurewa ia ole lava manuka iyo inge ke akri ata lava ma follow fan to ia ile mavtanga fo ile tabai tai to fine Elsie and Benjamin Yoka ile vanga fo ile afiafi ma lo mavuta mai ma lo fa to talo sanga se tu ma to fo mavtanga ia nga tai le oli ile ali ia ke fiolai oli ia vale le oli ile ali ia me se to mavtanga ile vanga ile afiafi ma lo mavuta mai ma lo fa to tau tonu ti fo lau faia ia male lanto fo ima futanga fa talo fatu ya ti o to le nei vanga ole afia Francis Siose ia male to ma futanga malo le fa to malo le sai le fanga ina si tina ia le ma futa mai I mangele ia mele fa longo malo lava wa ma wa fanga ole Facebook talo fatu ai le fionga mo pesua ia me se fo le to e vai vanga le nei vanga ole afia Shiloh stau mata fa ia male lanto vanga le e umro le va tu le fa tama I fa lawi lo le me se fa silanga le mo le fa fianga ia se uso le ngata le lanto au fa ili manosi ia mo oele ke fie fa yo vai se kueli au fika io e mai haru ke lama solo atalo fa joy sunga ya Billy Rimoni ma to ma tanga ai no fa e mo to vanga le fa mo le la fo ia le mo me se ia le fa tu ma ta nonga mal le wa se sila mai ina ole fa apitoa le po ole fa fianga le ale zola shakers so ko kilo ko io so tanga to mai nga iruma ia le tulanga le fa fianga le ia le na soul shakers na wa se sila mai iruma tanto screen first live show por lanto wa fa fianga nei ia ile bona nei ile fa fia ole fia nightclub I nai papa toi ia por address le na le tolu lua se fulu tolu se lau lua se fulu Great South Road I papa toi ia o lunga kongo al fale mo fo ile au I raki le e po fe ke fe wa I ma la mala ma wa ile laki ona e ti fa ile o lunga la ina ole e mo wa fa fianga le au ne misia bona nei fa fianga fo nei yalo matama fa na ole atu no io e fa ali lango me se lava o to na fia lava fo ie fa alu lalo ko mo bolunga ya me se fo lu lalo nga o tele o tau mftanga ya le na first live show Friday the 2nd of July Fia nightclub il bona nei ave lau paanga ave ye lau paanga a le sau paanga a we ke aru fo mar paanga le ya tanto nisi na tanto fa tele lava fo ai pasi mai lo ala mala o le wa sila mai. Cheers. Yeah. Talo for love, everyone. TAUTAI ese mele lengo fia po kalama ngai ie. Ga kala ngoa ai serve maka ika hoi lungo lau. Mo le sila mai. O mocktails nei po o cocktails ia po o nei vainu. Felanu lanu ai ma fesuisu ia I lona so mali. Ua mafai ona fai ia manga o sia fo I ele MSL la unga MSL training. The beautiful students came in and made these Hana amazing drinks. Talofa lava, everyone. Thank you very much for tuning in today. We are blessed. Absolutely. Look at these drinks. So they're made by students? Yes. Lena o tamafana o li tama ita ia onga. Ole o tawina ile MSL training I manukau fa tai fa bitole fionga le lo ia ngalu male mana sunga tama tai fa onga sinia ngalu male mana sulu anai e mai sosiana vasenga la fonga fia MSL training le wa sila mai o le o kuar kama fa malu we have two fa'amalus, a pineapple and a flower in there. Ole a kofo sila mai se kofo iyo oh wow. This is not an exaggeration. This is actually really nice. Nama tua ia o mia lava. Ka ilo fo ile sau le malu, ia sau malu mai kipe ona. Ia pe fa amatala ina fo ile malu le wa tu tonu. Ia walanga mo ia malu lu. Ia se tanto tu no me se tu lango ia alo ma fa tonu le man to official. Iyo.
ai whaaftaitele, mori le ngang whaamalo, le ngang whaaftaitele. Ia, a whapewa ready se kui wharka ko waka ngai lunga. Lewa sile mai le na. O le fionga na il tama ita I whaia onga sinia. Ia ngalu mole mana sulu anai alenga ta ilio siana vasenga lea. Ona o le aso fo ili nei. Mai ale ma porokalamele nei. O le a mantalia I foi ia se tūlanga o se sauninga ia nga tailea. O se fellowship po o se tū whatasinga. Le au whai pisinisi lai ti malama fo ia nga tailea o so se whai pisinisi Samoa Pasifika. I nei le no foanga le nei o le Pacifica Business Hub na wese sila mai ilu. Ia o le a mantalia le tau le ono. O le vaingala na le wala I ona afifiu mai foi ma le tanto wa onga le MS out training. Ia awa foi ia le faalau loina ia me se foi le faalau telino le tomai o alom fana wa onga ia la foi lai la unanga le nei foi va henga woto sila mai ia alena ai mana tole tala me fa solo le tato programe tu sai o nisi o va henga manta upu wala ona o fisiringia foi me se foi ona mafuta mai ia le to fine po le tau sala ia hana ola ma lole ia o te lole ma va adua le tele la foi o program o ngo ke fifi ia hana awa ilo na to mai le na foi le tulanga le tula fono to mai me se lau tele tulanga e tau e mun tai foi va nga program fa ta ti al malo fa nga malo lo ia nei o le melanga le ngo fifi foi fa tai le nei tala vo ia no fa nga ina foi o lona o langa tau tua ia me se ta tu. Tell us about this electric cars. Yes. Yes. What's up with these electric cars? And So, as you know, climate change is an issue facing a lot of people around the world, especially in the Pacific. You know, we're seeing rising sea levels, and now we're seeing governments partake in the solutions. So, what has our government done? Our government are trying to encourage people to drive electric cars, less pollution. So they've decided to start up a scheme where they can pay a portion of your car. So if your electric car is $80,000, they can probably pay $8,000. wow. Yeah. And if your electric car is 20 to 30, they can pay about $3,000 to $5,000. Ole wingala ole wo fa manino fa la wilo mai le jofine ia hana. Se tasi o fuafuanga. O lo sila ia ile malo ni usila. Ole fesuia ina leo tanto ta vale le te felwa I ngai le pengisingi me le swa o markiso. I ni ta vale fo ia alu le tisi. Lo winga ile nga o lo ke fongi le la cha. Maloka vale fo ia charge. Ole ale you know I know ole le details le le fa unga pa. I low basic sila fia le tulanga le ole ko nga fa nga le la fa are we going to have an extension for ngale mai peol pala kangor ke le fongi pe yese specific charger. Right. I was listening to the radio the other day, and they were expressing how it is to own an electric car. And they actually said that it's quite expensive. Wow. To buy a battery port, which you can put at your own home, or one you can install in the ground so that your car parks over it and it can charge your car. There are also ports in different places, like I know for a fact, charging stations. They have charging stations at the airport and different places. You can use those, and it takes about an hour. Charge ai loka avale. Longo wingala vo lele a fiu wa ka kali tina a inga list time ya la fa mai. I'm here charging the car. Le charge a loka avale. Fa kali mai fa mon mole. Ono winga le tu langa le ole a kele fo le me ngasu le la ya ni. Ya wala nga lo winga. Online te fiu fa kali ku yo ngoinga la fai fo ya ma excuse le si yeah exactly le lavaro fo ife a wole a hinga o fe ali de ke mai o ke le charging station. Exactly. And also another thing is petrol. Have you seen the price of petrol nowadays? Oka se kau le wa yai matua iyo boko kiki ha tolu ta la le tulanga le wa yai. It is so expensive. And that is also part of the government's response is by taxing petrol, people who own petrol cars. I own a petrol car. I don't own an electric car. Wait a minute. Lo so no nga a basia le tulanga le I ta vanle nei e alu le tise
Ai mawhai lava ona umia sau ta vale alu le pensingi. Ai ole a whaupopo i ma le charge ole. The tax Or for the the tax. petrol. Petrol Wow. tax. So to get people to come away from driving petrol cars, they're going to raise petrol price. And to get people to drive it, they pay for your electric car. But electric cars are very expensive. I don't see anyone, I live in South Auckland, I don't see anyone in South Auckland driving an electric car. You know, we have family vans, families of 6, 8, Toyotas, Hey. petrol, all eating. So is this really suitable for a lot of people in my demographic? Is this suitable for the Pasifika? E alo manatu. Ia uia ole bumoni e makua mama o amalo mafau. Iyo. Ia wow, ine te ua tau pe mai ai wo ule lango ile tulanga o le taufiofia mai ole ea ai mai sole o le o manga mai le fale ngaina le o soni. Le ile ole tule. Ia ai o kilo au. O kakawhiola i maunga o ai tā lafu o le ai tūlanga nei. Ia walanga ele ngantau le taungata. O le ase tau whātai ta ile i le tā vale alu le kisi. O pe a whātau. What sort of price range of the electric cars? Well, I think some of the ones that they're planning to pay for go from $10,000 up to $80,000. Oh, okay. So Yeah. roughly around the average. Like, average you know, car. Cars. Ai o le sila wing o la ufa fasili ma le si vala o la manatu. O le ale umi e mawhai ai ona whelua i le ta vale le la charge ngi. Ia wai e o maiso mai le au soe. Wa uma ko inga kere fongi fo ele I wa warufa kau mai fa mai e last forever le battery. Exactly. Yeah, Well, one lady was saying on the radio that she doesn't like stopping to charge her car because she drives 3 hours from Auckland to Tauranga. Yeah, that's right. And between those places, she has to stop to charge and she doesn't enjoy stopping to charge all the time. I'm unsure on how long the battery lasts for electric car, but a lot of people have been saying that it is, you know, an annoying thing to always stop and charge. Well, it has to be. Well, le winga Yeah. na lau tala. O au masani le whelua I tūlanga mamau I lalo. Te lole whafonga mai foi inisio I lantou I lolo I Hawke's Bay. Whatalo whajuina I lantou o lo I ingaluenga whawaitai mera ngantai lo songa whawhenga inga ia basta tuli atu mal whalitu aseti. Sama sangi ngo sa ngofo I lolo I Hastings. O le sau mai Hastings I longo neito e ongo I kula I taimi o lo wale leile au wala. Yeah. E nala ona whaila au tala. A whaape o ko inga umile o la kamalanga ai o ka ngofo fo ngale au tala That's an extra hour. E makuale I lo mafau. Iyo. Le lo pomonia e matuale fetau winga I lo mafau. Ya manatuala. A ela ko ukuro ka vale lo stop le e nana umi. Ona o lo fia malolo. A ele a ko se furumingu ke ko lau tavale. Tu salva pe fa kumu pe na o stasi 2 minuti. Ai a faituna lau ta faonga malolo o lo tomali. Ai ala kula le ka kurikuri o le matua o le elenga ko le kekele yo taimi o le a lui malanga. Ia umi ia ai awala electric cars vo ila tau vai tunga ile oni ta vale teteling spacious. So. E mafai ona alu fa ia fa ala loa ere fonga le ai mo e makama kinga. Wala tau ai ona ngole ta vale te tau ai tu ia le fe wa nei. E pe kele mai kamai e fa nga mele upa. Yes. Ta vale la hitina lu tu vai tu. Oh, the hybrid cars. Ia tamanga le ka ke vai kunga ia a faila ko nga ka vale nga au le ave ia ia mesela ha ko ro sifulu fanga. A talo fatu ai le sia wa ia la fanga pala sie ko kene. Mano ai o te you know o te le fa pe o te fa ya tu no se ta fi por kala me fa nga solo le malo peita. For me personally, I don't think it works for me. Me too. It wouldn't work for me. Sa or kana ko inga ma ko ngai longa kari inga ngale oki le ulu ai le se ko ulu mo. Ya sa ure se mama me le ulu fa mai kala kamano. San e maua laukingi. Ai kua ya. No winga. E mafai onga ka o to inga ta vale electric ya. But not sooner. You know, maybe in the future. Maybe in the future. Yo, e tua ya. Yeah. But we have to also remember, the reason why the government is doing this is to contribute towards making a change with
emissions. So pollution that contributes to climate change. So this is the reason. But the question is, to their solution, does it work? Does it work? Yeah, I famata foi oi loa le o sonne le sila ofisili, I'm sorry to have to be, sarcastic at some points. Famata oi loa le o sonne o ngi sila le wa sa wai lesi air, lesi clean air le wala nga o le vangi mo ngimo le o le pui nga le o songi le o se pui nga o se pange kasi e mai mawela pe fa pe ka ke electric cars uma ai wa ko fa mai kala al vanga le lunga o songi ia fa taitele New Zealand o le wa o mai to pui nga le o songi awa e ka ko e fiu e pa kama pui ala e poluta e ha sainga ia ala e poluta e lava tu nu le overpopulated o le winga na la tala ia ai wangi ta ina i follow fina ngalo a fa ya lo fina ngalo a va ya lo fina ngalo ai mana e foi lungo le page le tan jo wa Blue TV omi mai ina lo fina ngalo a mai so fina ngalo a e loa e taua ioi a mai sau io nga ma matala mai so fina ngalo ai sea ai ai loa e li kai au nga mo tatou ai nga samo ia wa le siramia o le arko ai nga mamafa ia manga kua a faila o sai so o lo se lau kilo ia ia sau Malaysia filosofi mai kongur mako ai nga ia fa makai ma fire full padu judge le ia ai yo le tasi na vai nga tau e fa tupu manatu le se vai nga no mana o ye AUTAI ye fo i tal noina o le tulanga le i so fo mana loina e le se vai nga tau le na sa no ai yes fa pe o le to mo le fan po le tupe le e fa nga mo o ila to fo le motanga se ngase o la fa tulanga le sa noina so his name is Mike King. So Mike King is a man. He does a lot of things. He used to be an actor in the past. He was a TV presenter, but he decided to start a mental health service. And recently, so that service, if you're from a certain age, you can call and you get a free counselor. God, get a counselor to pay for counselor. People can't afford those services. So what Mike King does was he set up a whole program so people can get it for free. Wow. Yeah. Is it still continuing or will it Oh. It's been discontinued. Wow. And it was his funding was rejected by the Ministry of Health, and he's very upset because the suicide rates for New Zealand. It's not good. Hana vai liulea. Ole hale wingo lo so noanga. Mental health o ta o te lo ilanto fu le ma fa o putu sa a le alo na le tu le sa le na ye le o nanga si fo I tamali e te alo te tala no ai o po pe refer o e fo refer. So mental health means if you're not feeling okay, if you're having thoughts of not good thoughts, and you get to a point where you can't wake up to go to work, where you can't love your family, you can't look after your kids because you're in mental distress. You're at a point where there's too much stress on you and you can't handle it anymore. And when you can't handle it anymore, usually you don't want to tell anyone, You're like, I don't want to burden people, I don't want to tell my family. This helpline was for people who didn't want to burden their family to go and talk to someone, a professional person who keeps things private, keeps their problems private, and they're able to access free counseling. Now it's been removed. And le na o se tulanga whanua noa ia me se fo ia ele ia mo ili wa ai me se fo ia I lantou le matanga ruenga soi fo maloloina e tu sa yo lantou o nanga malanga ngo zua ai whanua noa fo o le lotu ia o tulanga fo ile o nanga mo mia essential fo ia I tulanga ai me se la pe a fatu sa tu sa le numera o ilantou fo ia le to pule yo lantou lava so I fua ma fa umtia lo lantou wola tu lo fa fonga samo ia e mo mia la ia e ke lo la utala o le taimi tonu le o te lo le ava no ne langa ile ia se isi counselor e sili maloko anga ile tua io au te lo ala o le wa umale Yep, I agree with you. I agree. No la vai wa langa o wi le na o te no la fo ia wi na o nga fo mo
ia wa po fea la fo e ka ke fia kama mama fa solo ai mo ta fia ma lo si solo ai wa o ha foi ska ka wa uma ya health counselor. How many health counselor you've been through? Yeah, not mental counselor yet. O le winga la tala. O telefone mau counselor anger management o ke lope porque ai silia o le anger management ia o le le drugs and alcohol management. So alcohol management I used to pa o le winga la fam talanga. E o nei mea uma manei to mai fa tai mai le tua. Ai e le ase mesidi. Mai lolo fa maoni le tua ma eru lo fife au. Yeah, no, you're absolutely right. And do you know what my thoughts is? We have millions of dollars for our bike lane, but we can't fund these very important things. So it comes up to how can we better manage that money so that important things such as mental health is being funded, you know? Yeah. And as much as me and you, we believe in God, I know there's people who don't believe in God. And, you know, they have different ways of healing ma me whapenga. Yeah, lena fatalo fan ya Rose L se fuiva ma to mafutanga Sylvia Sau miracles will happen on Monday. God ways is true and straight. Mana ia fa malusi o tumna foi wa o te lo proclam le nefia ele umisi tanto taimi ono tulanga o le tanto mafutanga le por fontanga le fa tanto office nei ia ma ilan to o fa pisi nisi uma se tanto no ai ele vai ngale sa tala no atu ai le tulanga all Samoa mal mele le atu pu le fitu aso le ntu ina mai Yes. o le la fa pel fa ngore tantu tala au le fa mai ya sa oe let's say you are the judge o le tatu mai talonga le la fa le fa pel o fa nga ta ta ya e ma ASIATA mahana al tatu talonga la fa pel no fa your judgment on fa unga la ka kia la fa unga fam sinisili ta tia fa unga ale tulan moana ma le tulan mumu ma le tulan me mata o ko isi ku me ma I don't think so. ai ole fa pe omi mai la vai o le la mato la sinisila fo ia le mato officer e maua sina tawi le lei mo lau fa masino ile vai aso fo pe a mai a so fitu e fa pe no fainga e te omi mai le Blue TV Messenger only. Blue TV Messenger only. Not my messenger, not Hannah's messenger, not anyone's messenger. Blue TV. If you don't have Blue TV Messenger, please go like and share tanto programi. Ona fa pela e maua lo tawi, e maua tanto. Fai mai lau fa masinonga. O le vaenga le o le o iai pe a mai ale aso na fitu. Pe a mai ale 7 days le ua tu ina mai. Mole usui o le fono Samoa. O le wa fa fonga o la ua malele ia ma fa ilo mai le tai o le vaenga fa fa le JBP. E le ai lava e ta mau lava la tou. E se ilonga e fa malia la tou fa liunga. E sirinka ko fa penga. Se ilonga e fa malia le la tou fa liunga o le tula fono. Ea o le fo i tau vala anga tu le vaenga ale fast. O mai. O mai fai sa vala ua le fa finge. O mai fai fa ma ka ko mea. O le winga la fa metalanga. O le ala e fitongia i lava fo i fa soyo tua oi o le mumu fa lo pe o siso fa pengei. O le ala o e fa iunga. Omi mai lau fa iunga po le ale tulanga o le o le tangata e sao. O le tangata e sao lana fa iunga o le a fai mai po le ale aka pe a mai. We'll get a price. A good price. Mau ane tanto price. Ia e fa iloa tu lava po se price tau se leni po se price tau tala o loa po o le lava ai omi mai lau fai ai war fia mali ai lo ai fai do mai lau fai po le antonu le vaenga o le ali lifa i ai le fai mana tua o le waka ko ki e lunga ka lunga foi lo si so we just don't know what's happening or what's going to happen. What are your predictions? You know, the most dramatic politics. So many things 7 days. So many things could happen in 7 days. And, you know, we just have to wait and see what happens. Even I can't predict it. Do you have a prediction? Say it. No, to tell you the truth. Yeah. I don't know. Exactly. I don't know. Yeah.
ai o te loa le anga o le tanto watunu o le atunu were born judges o le te le o whamasingo sili ma whamasingo sili ia ma whamasingo sili ese o le tūlanga la lea e whapea le tanto talonga when is the 7 days end? Next Monday. Next Monday. Yeah. Next Monday. Lono winga la e whapea. E te tango e tusi mai lava lau whai unga I lalo. O foi kisunga whaiese story of my life. You don't need to write an essay. Yeah, it's no okay. essay, no novel. Come on, mate. Ai whapea mai lau whai unga. O lo utari tonunga, whapea se whaupunga. O lo utari tonunga, o le a whale pui loa, pai mala whai. O lo utari tonunga, o le a toe ilo le whaamisinonga apili. O lo utari tonunga, o le whai unga, o le a so and so and so. Tapena. O le tangata e sa o le lei lana whai unga Gets a prize. Gets a prize. So fika mai la ia lau whainga whaamisingo se ronga kau ke whai whapenga. Ia, unga wawe maua leo le. Yeah. Ia, o yo lea, hana, niso vaenga mori o lo whaanga o ngā tāpura kalami. Ele umile nei aso. Wa maru, o le ale o le tūlanga mazani o na umai le afole ono. O na o le tūlanga jojo ni o le mātou ofisa nei. Ia, e mai se fōi. Ia, o tūlanga i le whaamoe moe o le tātou Pacifica Business Hub. Ia, i le nei vaenga o le a fiafi. Thank you very much, everyone, for tuning in once again. Thank you to all our watchers and supporters. We appreciate you so much. Don't forget, send in your predictions for next Monday. We have a good prize out for the winner who gets the answer right. But thank you very much, everyone. Ia le na ua umana whaamawai tumu whaamanuia te fo ile te whine pare te usala ia Hana Schmidt ia ole amato o lua I ma proklame I veaso te itasi subscribe on YouTube mana tua I mai al proklame le nei pe I tula o na vanoa leo le tātou proklame le nei I lunga o le tātou YouTube like, love and share mo mia fo I le tātou Blue TV loutau au ia wale whaasua ino le tātou proklame o le aso o ne ngalo whaafiafianga me tautia se uso ia shailo ma le lantou vaenga ia na Soul Shakers na I le fia na club le poa na nei sa ili sau paanga la e mama sale o na sale fia fai kenga leanga ale ai sau paanga alu ia ile lope te ua elaki ia ia ai awana ngalo au mai lau fai unga tustusia I lalo le tātou Blue TV, Facebook Messenger, tusi mai ina lau whai unga mole tātou aso lua I le vai aso fau. Nuinga umaro laso ngafua aso lua, lau le unga o kako case, a whai o oe leo le asa o lau whalili unga, balau whai unga o whamsinonga, ia por tūlanga le isa moa, maua lou tau I le lei I le vai aso fau. Ia, wha umale mana programe, wha pese tala ASIATA, ia, mali nei lava vai aso mo mori le anganga wha maloma le anganga wha tele. I sama Rio Company lango ai mai sponsors al tanto fisa fa sa nei moto Samoa I vai tele au nanga se uso ia fale leota ma to mafutanga anga vale lo se si fale ia mori tele lo fa anga mo auto uma ele nga tele ma lo le tau atu o le lau fong fia lava o le tali leo mea uma ia ai nga tele Pacific Easy money transfer fai o tau confusion o ma fa po fele o nanga sili o na vave fa atu tuaina masaunga le mule lei awana ingalo ya jole Pacific Easy I so lava fo I se taulanga fa tau I au kila nei po so se vaenga o New Zealand Pacific 40 fa atu tuaina mo le tongina o pili fainga o fa tau ai ngata ilea o nu uitua e te leto e tau malanga mamao I salonga te leto e tau malanga mamao ia pia pe kau koe popole le pasi o le vaamoe ia ua o lela e savali vali lava o ia I fale o loa lata ane I loa fio anga I nu uitua awa leo onanga le Pacific 40 ma le talo for voucher. Ia ele whangaro ina fo le Pacific Business Hub tuma ta ia lora afe mai ingu sau kofi faisa lua tala. Ia mafau tua ia te oe ile anga I luma o tūlanga tau pisinisi nei ni usila nei. Ma so lava se onanga MSL training, fit family, ia manisi o tātou Samaria nga lei whaaftai tele le mafuta mai. Samoa, le atunu pele o le ase maa tau tua wale tau tamali. Ma lu le vai lo finangalo. Lafo I fonga va tele. Poto lava le TAUTAI ia au ina pisi le ngantai fale. Vatua mafa munianga le TAUTAI ia e maisho le tātou Blue TV ma le Bluwave ma le lanto o unanga ia so vaya so teitasi awana ingalo ia te oe ET live I le tai au le aso atai. Tomorrow morning ka velo ko inga makasari ko inga tūlanga send all your questions. Tau I porkiki Samoa. Ia ai mai ama uanei manu e tele le alo atu le weekend e maise mo se sapati manuia
ai fa fo vi ngai le tua so fo me manuia Squad, baby. Rex, J Sands. Let's go. Squad, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the layout, oh, dirty wine, girl, dirty wine, yeah. Say, I'm not in and not the fight to get out, say,